Sikubingelele mlaleli, siphinde sikwamukele eMuzwandile TV. Besicela uma kuwusuku lakho lokuqala uhlangana nale channel, besicela wenze okulungile, upresse usubscribe button. Akukhosti imali, akuthathi isikhathi esingakanani nje. Besicela nje ucofozelela button elithi subscribe button. Siyathemba ukuthi angeke uzisole eMuzwandile TV. Esiza nazo-ke zithi uCollen Malachi ukhwele wadilika ulo wayengumongameli uMnumzane Jacob Zuma ngesikhathi behlangene nabanye ememezela kubanye abalandeli bakhe beqembu. Kodwa-ke mlaleli, angifuni ukuthi wezwa ngami, ngicela uze nendlebe yakho namehlo uzoyilalela ukuthi kuthiwani, ngabe yini lengaka emdenini ukuze akhwele adilike kangaka. Siyamazwa senkandla isigebengu esikhulu dala saphatha lesigebengu. Now lesigebengu lesi siyayazi ANC. Le nhlangano